بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، وأصلي وأسلم على محمد النبي الخاتم الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga oripin Allah, mga bangsami, lalayo na mirkan ipsempay so panalan salam pagpangin nami ko Allah amang bagay niyo so dadalam nun wala maana agito so kalilintad na buso kipagpamangnin sa maparulin niyo so lemu wala na buso mga kabarakatian nagupangin nami si ko Allah lalayon mapipia ginawa niyo ilidaskan mo Allah sa giyang kai ang mga panyakit pendiyamang nagu manggilbuktan so simbasir kanina na Allah na maswa terpitano ay niya kabayang ko kano mamagusay sa taman kagakuron na nagyang kai katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya katitian si ko Suhaib bin Sinan apitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigian ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Tungan ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pia kamsa so kapia ubutad umapaparatiayaan. Da katatagun sa nabutad inuntana so mapaparatiaya. Ka so ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so butadian na paled mapia. Inuto na idza asabathu sarra ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira mini talambaon mini miya parolinian so kabibya ginawa syakara na manalamat fakana khairan lahu nagyang kuto kapupanalamatyan kapupangin sukurian kundi lagi duto abetad nagyuto mapiyar kanyan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in asabathu dharra'u na amay kaaya misugatun ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na masupi itabtad margan betad ibarat o kasasakit o di na lagi o kararantang adat ibarat wad na miyofat si kumatop ko be yan o di na miyada supat temutamukan yan nana sebar sekalian tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana khairan lahu nagyuto mapiarkanyan atigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya hadis na sidnay maka membebakan siku sahih Muslim ay mana niyan na mabagraya hadis. Sagyang kaya teron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pakang masaso betad Muslim o mukmin mapaparatiyan sulangan o betadiyan na paleon mabia na makaguguna na sagyang kai ay naloy o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adu betad absigid si ko tao mapaparatiyan na giai ikatitimblan si ko mga masa o di na mga betad absigid si ko manusia sagyang kai kababaton yan katataguyan sagyang kai dunia mana niyan na o di ba ay betad ka na pakilong bukan rekaw Allah so kamapian na mapipia ginawang ka na madaro na kararata ginawa ibarat tiyo ba amitalember ka lagi dagyang kai kamamasan tanwa masa ay din madakal so kekarata ginawa niya no dinam karargenan siya ko kapagintaw malagid o misasabab sa giyang kai ka
kasesendud o kakawiyagan nagu giyang kai kada kala pepengawa wafat sa mga tungan itano. Ginan ay naloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sandi ginan idisimbi-sambi sa ko kapagintaw tanong. Dito so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inaloy niyan rakitan mo sumapia Pluto unta no sa giyang kanan dua kailangan ng kaiyakap pagintaw, dua rupa ng kaiyakap pagintaw. Watigin man ay watigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o si ikamata sa giyang koto ay saon ibarat giyang koto kaluluwagir ka kapakapipiya ginawang ka kasusunor ka na aya pato terkatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kabubaloy ka mu'min na mabaloy ka ang mananalamat. So kabaloy utaman na nalamat nakna ubasi ibu utaman sa giyang kaya purwa dilayan ka aya patut ko tao aman na nalamat na selimbutawan si ko Allah mga limbabaan si ko Allah nagu kumpablian niya nagyang ko tualimu inibgayron wallah amanan niyan na tarimaan niyan agito na puno to si ko Allah si matatago sa baya-baya ukad ng tanwa Rabbul Alamin. Nagugiyang ko tualing wa inibgiron wallah na pananggilaan yan o ba niyan mausar si kunganin ay kararangiton wallahu subhanahu wa ta'ala. Na taros ikwat wayamanan yan na angguta yan so mga paliwat sa Ginoo niyan makapantag sa giyang ko tualimo ay inibgiron wallah. Ibarat na bigyan ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa patamutamukan na aya paliwat ka na matunggus ka sa giyang ko tatamok so ini paliwat terkawal agama tanu agama Islam agito so zaka tunggusan si ko tamo mga kawasa na iptunay udi na ipambagay si ko mga kikaraganan si ko mga Muslim. Udi na bigyan ka Allah subhanahu wa ta'ala sa kadato na paginuntulan ka so kipuntagan ka si kung datuan ka nagupananggilayin ka ubang kakiran di mitunay so ay manan yan na kab nariran ka kung kababaliwin ka dato iran. Gina. Ikadua taga udi na ikadua peki tokoan rakitan mo nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumapia Pluto tanurun nagyang kay kapis sigid rakitan o mga tapang mga susupit mga raragan na bitad. Mga raragan emanan yan na limang bitad. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa miyatiro yan sa hadith nagyang mo to atigin miyakatitian si ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu pitiro yan pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu sini miyalo si ko sahih Bukhari amanan yan na igira akabaya wallahu subhanahu wa ta'ala si ko tawag yang kuto mapia na petepengan wallah udi na sugatan yan musibah ayamanan yan na tiuba ka pagilain wallahu subhanahu wa ta'ala udi na pa-examine to wallahu subhanahu wa ta'ala itaman kapsibarian. Lagi dagiang ko to ami aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiru wallah sa hadith qudsi. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala idza ibtalaytu 'abdi bi habibatayhi fasabara 'awwadtuhu minhum al-jannah. Ay manan yan na igira tigu Allah soori penak na tiniubakan sa kinwa kanon sumbala pangilailan yan bala matan yan na amay kas kanyan na sabar na aya din at tigullah isim biyakan sa giyang kutwa dua na sudin suka surga na ginan ay manan yan na sa din sa kala may talambasi kung manusia tapang apun si ko Allah na umasabarian ito na kala ay balasun wallahu subhanahu wa ta'ala mabya tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa bashiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pamanutuling ka sa mabiati Allah subhanahu wa ta'ala tigin si ko rasulian subuyan so mga tao mga papantang mga sasabar aso siran uto ira mo to amia sugat siran na at tapang tiuba na ayamat teruiran na tigiran amataan as kami na matatago kami sa tangan wallah wa inna ilaihi raji'un na sabnar rong kami pembelingan. Innama yuwaffas sabirun katuruk na yung Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ayamataan natin Allah na itunay si kung mga tao mga sasabar, mga papantang mga subalas o kaya sabariran sa didin keumpas mamagitong. Isa pa na amiyatiro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigyan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala gham hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu. Mialwe si ku hadith sahih Muslim o si ku sahih Bukhari agyang kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akas lugat o muslim kamarginan min nasab wala wasab nagu da akas sugat yan masakit abutad udina masakit kedaman wala hammin nagu awidakal da kasugat yan awidakal wala huznin nagu rata ginawa wala adan nagu ringasa wala gham nagu kapakambuko hatta syauka taman si ku kap kesurukirun yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu inunta nagyan ko to kisugatun tapang tiuba na mbelino to wallahu subhanahu wa ta'ala ipilalasian ipagadayan sa gyang ko to emanan yan na miyanggal buku muslim mga karibatan, mga dusa. Tutong niya nagyang kutuab niya, miyanggal pa ko Muslim, adusa. Taman sa, makumasa alungan na mo, nagyang kutuab Muslim, masabar, mapantang, mabayurantang sa ikwallah, na amay ka, ayamanan yan na, pakilero nagyang kutuab, miyang gagalabakyan, mga rarata, miyang dusa niya sa ikwallah, na mailin yan amadakal na ayn keswaging urian nagyong buta kailan yan na pakilairon wallahu subhanahu wa ta'ala kada agyong buta mga dusa niyan sa tirunon aginan so kababaliwin ka mapantang masabar si iku kapupagataling umarka o mga panipangami na madagyong buta mananin na dusa niyan na sambyin wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga belas adinyan din keumpas mamagitong. Misabab saan manguripin Allah na isaanan ayamanan yan na ditano di panaguntamanan i andaman niya kabalitan wa mga sasabar si ko mga tapang lakitan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katoba asum yung si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin ya Rasulullah inni usra wa atakashaf aymanan yan na igira ko natigin ya Rasulullah na pagkakataling marak na sakitakan pagkada ko sa kama manusia so tiga tali luga ke desa katinuan dina ada betengnya upam pagkaulu-ulu na ayat problema gyang ko tabai na igira tigin manayam yaulugrang no to nana dia ko tigin di maka telandiam sadinya din kay imanan na ginawa niyan na pang nina kung katigin si wallah na ay nisimbagun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin in shi'ti sabarti walakil jannah ay manan yan na piyaka
piakam bayas kanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kenda ubas kanian ditero saya mana nian na bebaya ginawa ka sudin supuk pagapon sa mudulian nakatero na wahyu to unsi ko Allah. Sa piakam bayas kanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin waya ka baya ka na sabar na ka yang kanan abtad ka na ayat na imbala sarka wallah na sun suka surgaan ke parulinga suka surgaan. Opman ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ayat kabaya ka na pakadaan raka wallah yang kanan me susugat raka atapang napang ni nakan si wallah namada agi yang kanan kapkulu-gulu ka agi yang kanan gedam ka di napanya kita. Na ayam ya teru agi yang kutu abai na tigen apse berako ayamanan yan na aya nian nian na api adinian api ayamanan yan na diskanin na maka dede sagi yang kaya dunia na aya importante na makuha ni nagi yang kutu abelas wallah agi tu suka surgaan. Na taros api turu yang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah nafsu berapa tingin manai na ayapang niya ngasih ko Allah na igirap kita lemberang nagi yang kutua sakitan na dia kan ketalan dia ngagi nawal na ini pangnis kanyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu iso Abdullah bin Umar tingid minsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa na tigin siya ko Ata bin Abi Rabah atigin abakatigin man ipagilay sa tao si ko surga ba isi ko surga natigo ata bala ay mananin na ang kay nudi na inituro yan no naging ko to ba na piano tulian no naging ko to kaya sungyan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina natigo Abdullah bin Abbas aging kanana ba may lamabay na gina natigin manai na tawanan si ko surga gulalan sa giyang kota Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usabar niyan agiyang kota yamanan niyan na may susugatun tapang si sa giyang kota pagintaw niyan na ayadin na imbala sunullah subhanahu wa ta'ala na sudin susurga. Ginang mga oripan wallah susabad si kong mga ulama si kong mga salaf lagid o Umar bin Abdul Aziz na miyatir yan ang kota tigin ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعوض مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا ممن انتزعه. أمانا يانا داء إبغي والله سبحانه وتعالى سيكو أوريبن يانا alimu na oren yan na papas nun wallah yang kutu alimu na sambien wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapakasabar yang kutu auripan manan yan na ilahaman sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala sa makasabar sa yang kutu kaya daw ng kutu alimu ay nibgirun wallah na inunta atigo Umar bin Abdul Aziz na yang kutu inisambiun wallahu subhanahu wa ta'ala na matatang tumutua di giyang kutua muna ini bagairun wallahu subhanahu wa ta'ala limo. So Hasan al-Basri na yameteruin na tigin as-sabru kanzun min kunuzil khair la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. So tigin man ay so kapakasabar na igagadunganan pad ko mga kunuz al-khair ay manan yan na igugedung amapia amanan yan na malanan amapia di imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala inunta na si kuuripan si kuuripan wallah sasalaan si kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. So Abu Ali Daqqaq na ay meteroyan na tigin فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته فإن الله مع الصابرين. Amanan yan na miyaguntong atiyen sa mga tao mga sasabar, mga papantang si ko
katatawiran sa giyang kaya dunia na ay mala na si isalungan na mauri. Ay di na asabab na miya paruliran agyang kutua kababaloy wallahu subhanahu wa ta'ala inam padairan kagiamataan as wallah na inam pada mga tao ang mga sasabab. Innallaha ma'as sabirin. Na ande kabaloy yung manusia puripan wallah ay din na inam padayan su wallah. Ay na inam padayan na sun su wallah na sabnar adidin pakadapanas wallah sa giyang kaya dunia na ayamala na si salungan na mori na ibagayron wallahu subhanahu wa ta'ala so balas adinyan din kumpas mamagitong sabab sa mga waribin wallah na upangnintan usik wallah api ama ito na ada na apo kekuatan waguna siko hindi lagi day mga bitira sampai akan rekan upurman so panalan salam sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.